سلاف هەواڵنەوە ئەمێ دوێ ڤیدیۆیدا لەسەر هەن قاڵبێن زمانی بسەکنن هەواڵنە ئەف بەری کو پشتی کو گەڤا کو و دەما کو ئەم لێ بنێرن بەری کو هەواڵۆ بەریە بویەر پێک وەرە یعنی هەیە بویەر پێک نەهاتیە ئەم vê قالبی بکارتێنن بەری کو ئەمێ قەسێکی دن ناو میناکاندا لێ بنێرن ئەمێ باشتر فێم بکن پشتی کو بویەر پێک وەرە یان jî pêk tê em vê qalbî bikartînin piştî ku geva ku bûyer pêk were yani dema ku em bibêjin tiştek diqewime wê demê em geva ku yê bikartînin ev dema ku jî aynî wekî geva ku yê hemwate ne hevala ev her du hemwate ne ev jî dema ku bûyer pêk were em bikartînin lê ev berî ku piştî ku ji hev cuda ne divê em vê bizanin em niha di nav mînakan de lê bin herin em ê baştir fêm bikin em ji bo berî ku yê mînak bidin Dilşa pirtûkê bixwîne ew ê hinekî bimeşe binêrin heva li vê derê ev hevokek e em vê bi berî ku yê em çêkin em ê çav bibêjin berî ku dilşa pirtûkê bixwîne ew ê hinekî bimeşe ew ê hinekî bimeşe kengê berî ku pirtûkê bixwîne yani berî ku pirtûkê bixwîne yani pêşiya pirtûkê ew ê hinekî bimeşe pişta dêwarê pirtûkê bixwîne ev qalib bi kêrî vê yekê tê hevalin berî ku mesela te xwarin xwar destên xwe bişo li vê derê wateyek e lê em berî ku em bikarbînin qalibê berî ku em bikarbînin berî ku te xwarin xwar destên xwe bişo yani pêşiya ku tu xwarinê bixwî te hê xwarin nexwariye beriya wê destên xwe bişo berî ku te xwarin xwar destên xwe bişo bihar were gilşah dehînê Kurdî bibe binêrin bihar were yani bihar dê were yani biharê were em ê bikevin nava biharê demsalê pişta dehîn bibe ne li gorî vê hevokê lê em berî ku yê bînin pêşiya wê em bikarbînin berî ku bihar were gilşah dehînê Kurdî bibe binêrin berî ku yê li vê derê çi kir kar hê nêzîktir kir lê tenê em bibêjin bihar were gilşah dehînê Kurdî bibe wê demê bihar bihê yani dema bê bihar bihê gilşah dehînê Kurdî bibe lê me çi kir me bi qalibê berî ku me beriya biharê me karê xwanî beriya biharê piştî ku heye hevalin piştî ku ez biçim dibistanê ez ê werim cem te ez biçim dibistanê ez ê werim cem te binêrin li vê derê em piştî ku bikarbînin piştî ku ez biçim dibistanê ez ê werim cem te vê awayî wate hat guhartin ders biqede ez ê fîlmê temaşe bikim ders biqede lê gavak em bibêjin piştî ku ders biqede ez ê fîlmê temaşe bikim li vê derê hevok hên xurt bû yani me wisa kirpand ew biçe cem xalê xwe ew ê biçe cem meta xwe jî em piştî ku yê bikarbînin piştî ku ew biçe cem xalê xwe ew ê biçe cem meta xwe jî vê derê dîsa piştî ku hevalin min tu nas kirî dwarê zimanî de ez pir pêşketim min tu nas kirî dema boriya têdayî dwarê zimanî de ez pir pêşketim ev jî dema boriya têdayî em qalib bikarbînin piştî ku min tu nas kirî dwarê zimanî de ez pir pêşketim ev jî dema boriya têdayî argeş çû tu hatî piştî ku argeş çû tu hatî li vê derê piştî ku ev hevalon carna wateyê diguherîne carnan jî hevokê xurt dike wan baxçe av da ava wan hat kete nav rezên me piştî ku wan baxçe av da ava wan hat kete nav rezên me piştî ku dîsa me qalib li vê derê bikar anîn hevala ev qalibên girîng in divê em nivîsên xwe de bikarbînin wisa dema ku em dinivîsin divê haya me ji me hebe em çi dinivîsin piştî ku berî ku qalibên bi vê awayî hevalo gava ku ev jî qalibek e ez wê dibînim ez kêfxweş dibim
ام گاوا کوی بکاربینن گاوا کو از وی دبینم از کیف خوش دبم اوانو یعنی کلیا کو دما کو از وی دبینم اف گاوا کو تی وی واتی دما کو چخا کو ناف دا چخا کو مرو دبینه وی دمه دبیجه از کیف خوش دبم از کیف خوش دبم کنگی گاوا کو از وی دبینم زوستان تی دنیا سرد به ام گاوا کوی بکاربینن گاوا کو زوستان تی دنیا سرد به کنگی دنیا سرد به گاوا کو چاخا زوستانه تی یعنی گاوا دمسال اوی تی دمسال دماوی روناز پرتوکی دخوینه برای وی پچوک دنگ دردخه ام گاوا کوی بکاربینن پیشیاوی گاوا کو روناز پرتوکی دخوینه برای وی پچوک دنگ دردخه لوی داری هوانو گاوا کو انرین دمه دیار دکه tam وی کلیه دیار دکه مگو دما کو و گاوا کو همواتنه اف جهوالون دما کویه ولات مروف آزاد نبه مروف بندسته ولات مروف آزاد نبه مروف بندسته دما کو ولات مروف آزاد نبه مروف بندسته بنابراین دما کل وی داره هواک خورتر کرد از بچه مالی از نامه یاته بخوینم از بچه مالی هنه چیه از نامه یاته بخوینم دما کو از بچه مالی از نامه یاته بخوینم وی داره هواک من خورد بو تو تی بخوره 2 کیلو پرتقال جبینه دما کو تو تی بخوره 2 کیلو پرتقال جبینه هوالا اف جوه که هنداری ام ببیجن جبو هم چیکن ملوی داره آماده کر لوی داره بری کو پشتی کو گاوا کو دما کو چار هب قالب هنه هوالنو چار هب قالب اف گاوا کو دما کو هم واتنه لی بری کو پشتی کو اف جه واتین وان جه وجودانه لوی داره چار هب هواک هنه مثلا ام هف ببینن امی کاری خواه خلاص بکن ام وی ببری کوی بکار بینن امی چه بکار بینن یعنی جی آب هات از کنجان بشم پشتی کوی ام وی بکار بینن امی چه بکار بینن وی آوای هوالو هندگارن دبای شاشیروه دا بنویسن وی اکی اف یک دیج باوی جی باش ببه